koji vodi dvostruki život. Jer kad Erik pojede bananu, događa se neverovatna promjena. Erik postaje bananamen, uvek spreman da stupi u akciju. Bekstvo iz zatvora. A taj poziv na akciju može doći u bilo koje vrijeme. Banda opasnih koji u zatvoru, zahvaljujući bananamenu, već je pokušala bekstvo. Rođendanska torta, pa vidjet ćemo. Ovo? Zdrava hrana, mnogo gvožđa, vitamina. Ali vođa bande po imenu Edi Gazda ne odustaje tako lako. Momci, pobeći ćemo odavde. Slušajte ovo. Dragi Edi Gazda, evo detaljnog mog opasnog plana za bekstvo bande opasnih. Prvo, da bi vas izveo iz zatvora, prokopat ću tunel ispod zida i... Samo da znate, obožavaci bananamena, da je autor ovoga pisma legendarna ličnost podzemlja Krtica. Nekoliko okretaja njegove mašine i operacija bekstvo počinje. Večeras. I baš te noći, dok su zatvorske straže budno pazile, nešto je počelo da se miče u zatvorskom dvorištu. Eno tamo u svetlik! Samo probamo za priredbu, šefe. Erik, ovdje šef Rajko. Imamo problema u zatvoru. Banda opasnih je pobegla. Kaži bananamenu da ga čekamo u zatvoru. Nek odmah dođe. Pazi, sve mi se čini kao da je ovo delo one strašne Krtice. Tako znači, stižem hoću reći, bananamen stiže, šefe. I pre nego izgovorim, neverovatna promjena. Bananamen je već na svome putu. Strmoglavo leti. I spušta se. Odmah je preko svog bananafona čuo zvuk koraka. Tunel za bekstvo, a? Šef je u pravu. Ovo mora da je delo Krtice. Pa, gosin Krtice, šta kažeš na ovo? Bananamen, bežite! Brzo, Edi! Brzo! Ni čelični zidovi ne mogu da odole tom termalnom prstu. Je tako? A? A Krtica je mislio, ako čelični zidovi ne mogu da zaustave bananamena, igrat ćemo lopte sa đuletom. Znači, to je njihova igra, a? Šta kažete na ovo, deco? Odlično, odlično! Mašina Krtica je zadobila težak udarac. Izgubila je kontrolu i otišla do đavola. Znači, zbogom! Više te nećemo vidjeti, gosin Krtice. Ruke u vis. Sad kreni prema izlazu. Pa ima nas četvorica banano. Šta ćeš ako se razdvojimo? Ova banana je napunjena i neću oklevati da je upotrebi. Zato samo napred. E pa, momci, veselje je završeno. Hajde nazad u zatvor. Gdje je bananamen? Bananamen, gdje je bananamen?